Pakistan arlo long sirkep okchumpra na song kachipachonga boha tengkheng therapy India phan long trip hodin Pakistan atum ke pangthek Resak hidi buratiso arong long doni ahem ingnama ingnar hem ke phangno tekang ahut inut ningkan kretrok also aring gisu Langbirik athoy lapen thedong apam alongle alam ki aputhak rong troksi arat phirang kya mai kangni Kardom nilimen ke tam hidirong pipi nilitum ladak TVS langne automobile ahin pen loan mela bi ponji update lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nanglitum kadoka vesame nang humri ikta pen ke langlitum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nanglitum kadoka vesame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nanglitum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pulson si kaprek interest rate hai same komji Karbi Anglong live pada birta long peneli sami beauty pepi pini birtang ton pen arjupanik tha Kidam tang jang mi chikloni phaing ko rai hiniani pahalgam along bang ko ratrok adai ka ve kijui aning ga chiparong arar phan okchum prana songotum apran armu therapy India tumta aning ki pung chipaklangsi Pakistan phan aruni phai troxiani longpli okchum prana songotum kachipachong abohalong tengkheng tamsi pangje thanglo Lasojok Pakistan atum setame alar kachi huija phan pura do desang sesi India phana ka tengkheng je phansi chisik pondo Bangso ka chisi ka puthak Ministry of Defense ahin pen ki pang dak pona tengke aruni phai troxy pen nirke paning veng bongsi Pakistan ang ka tengkheng je phan ka chisik do pusi pang dak pon Pakistan atum pen ki pang thek pon jasemet ke armu okso buhalong ka tengkheng je phansi chisik pondo lata long crep phwa dimalong alang tumpen jasemet ki pang thek pon lake northern na pen western India phan lasung bong pen Awantipura Srinagar Jammu Pathankot Amritsar Kapurthala Jalandhar Ludhiana Adampur Bhatinda Chandigarh Nal Phalodi Uttarlai na pen bhuchalong drone kera pen missiles ki paklu je phansi kachisik pon dutang nuputa ningje ponthu bangso putha Colonel Sofia Kurasi pen pangdak pon 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। News report Karbi Anglong live Nilip constituency mate Borpathar police station ke parlo koilamati hawar resakhidi burati suarong along aruni phai troxiajo porphai krehinira minute plikep apor ijovet ingnamin narwangsi bidya sing killing atuma hempen sarbinong tiswahem ki phangno tekang etlo Bangso hut hemalo ki do api ripen chenglo pinangan phangno tekangno lapena phi bidya sing killing hema bangke ada porphai ki thoma por malom arpong insekdam etlo La sohut ingdeng nerkep Charlie Bomb ajo ki be arumalong hemar pongdong raisi ar pongpen usu ki be apalong paru rai mate panei thai an pinlo la sohut si usu phan hemar pongpen ki be apalong ki padayamat apolong pinang an ki sunang dolo hemar lo ki to son an ke hengno laplo la so ase arjudunong si hangjo mat ingna bang hemben kajuno
Bidia sing kiling asopo phan prabjin pen se kilang dam je phan kedam apor hut phirang ke tum adima klong kile dam hut ki sung ki phudera tum pen nang che thandun ingnam ingnar lason hem ki panaho adima klong phirang ke birta ki to apor hut ange pali dam delan Northeastern Silonijan Forest Range angkang Karbi Anglong pen Golakha District border lo Garampani Wildlife Sanctuary pen kachi loke kilometer crazy baksi dota hailo Murpuloni Forest Account Sub-Bid Officer in charge tum lapen ACF Pronap Teron lapen Forest Department East Division DFO tum pen Prabjin pen kirap ki pajir dunang ji kinang sotlo lapen ang ravek thapusi ki sungki phovek hemtun donia tum ahin pen chuning ripon padu we san mang kya belang sita la usumar ke be palong ihum an par ke la lugu charlie atibur so do la pen hala arna bang la pu pakre ngela musuri sten hai la hengela arpong lan vela dakeduan ke henu lablo la ang den ki puri an mang kya belu arpong da arpong da ingdoi rup lo palong da sak rup lo kela oso phan bang la son apulong bang te asapu injure sa he kang si son dolo nang le hamoso ke kon arta balu arta ala pinning ke class ner kep lo ho ni concrete truck ne ana juk dolo te la lang ni phanan tumla nong tong sekot pian swei kuri da ni phan uso bang ke padap te skudun unu de lo la se tong sekot pe la dak silunian lam pusta la aphu long pinak mati la se la x-ray attraction la hai kuri phan se kachi sik do sta rideng thang da de lang yo la se pe na kisu sita pachi chakra la ina mangnar ke bang ni tum da thekan long de loi me ke jang phi apor tin baji lom lamen do lo stame ang narang hem men senang tong phit aja lo ni tum ta chipu theke de lo man ke hem men lo so bang ke pu university ke be kai ke a ek pensi ke be ma non ba ek bang hostel hi do man ke la not vet lo mari gang thor dam lo ke o so pan gang thor dam ta ko son ne chipu theke de lo so pan bap het lo me teng nar a hem ta tong rai lo ke la pan long an ta heng no lap lo palong ta la hen lo ke no lap lo ma o so pan asota sita be thang da be do join ne tum da phere it lo aki me pun ne tum da ninga lo ke ma tha the pin lo sa me to be san bang ke also bang a pran bang ke jok le he Koilamati pen Samson iti Karbi Anglong live Singhason constituency ke parlo longlit ahithi pen kilometer thong kep so se langbiri ka thoi la pen thedong pamalong longbiring ti ka thar han katiki ji pomen pen longlia chiri kachira ed along nilitum longli pi thek thela pen hadak longle aron ri pen ke ra ing tonsi hadak pen thur sirak nang po pusi rong chok siara ra tum pen phirang kya mai kangni Kidam tang ni phai phorni longbiring ti ka thar phirang kya mai kang ni longke hadagarong arat ke nili phansi ning che thelo lapen rong asar ki do anta chingki che than lablo anchot kali nili ke longkiram teroname karlo pusi chipulu tangte alang ni la haya sakhi sabut nang paklang tha jongsi chingki che than lablo pulote nili tum longkiram teron arat pini arni piposi longbiring ti ka thar phan chini ne detlo puta longbiring ti ka thar phan karju thu padu Longbiring ti ka thar nili tumara phan court damnang ji la pen ki pasik sa phan sodak pen police panep labji pu nang ther nang hap alam thi tame ki khlang dolo bon ta labang so long le long ke nili tumarong arat ke longbiring ti ka thar phan detle ki ppg kali hala dak pen kapre garar phan an ke masap ta pi thek the la penili tum e prantame chipi de ji pusi hadagara tum pen ningje pon anparta longbiring ti ka thar aron re pen longle ki rai chot kali thengpi thengprang ke panahok lahai puthak forest e karona teng so dak pen insai nang jiputa Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong ha phan chuningri padopong Lani kopima ke tu press me tipi tu bangke hodak kedo harat atum an ke nili phansi ning chithe lapen rong asar kedo an tum han same nili chingki lab lo selang li ning jelo press me long ning jelo tetame alang li rong asar ke doan phan chingki lab lo purang te ladak na tum ka chingki che tham na long tame alang ni haki sabut na paklang ni bang se ni di bangke alang phan tunai lo na pen na paklang bek ni bang se athe ho so chingki lab lo purang te nil tum anta dopo tame nil tum ta thegonde na pen ni di ke thegon long ye kamali long biring ti ka thar bangke alang ni ke
press meet CP ho se arje thek logan bela la press meet CP ho jang se arje thek logan bela pote ko son sunil tum che tong la bang so lam sunil ke long bring ti ka thar phan la bang so lam mang lam plan CP ni la pen la support ne tum phan pa klang ni pa bang si ndi ke mana chuni ba. News report Karbi Anglong live. National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited tumpen National Highway thongke truck 4 lane to war kapin chong along package number truck lapen truck sialong longlia him phuka dokave bangko ituma phan compensation PPC komani mondal SK tumamen chethapsi ahim phulora phan tangka ki pipe derjok aruni phai truck siani 10 mile along phirangkya mai phasi ningkang samselam chepaklangpon Bangso long Congress aya song XEM rataning ti XEM long kiti mong lapen ari sanghua tumta chetong tun package number truck lapen truck sia long pen long lianam kilong lia tuma men lake harmon teron hemphuing ti rupsing teron dhoroming leng khoya sing timung soto timung long kirongpi kison terang babu rong hang khoya terang baling ti harles sangma mongal rong phar loren sing leng jana rong phar pen kadukawi bang koyan baktum ke longlianam longpon pelang pusi nang chithan dunlo lang tibu block hinia long ki doa long lia hemphu rup sing teron pen ki pachini ke len revenue dipu circle LAT mandal albert teron tarun rong pila pen SK hemari taro tum ki dam tang ningkan surihni rain korapti dipawali aprang nili rup sing teron pen hemphu inti bang hinia phan lakni nang pikrai pen ahokpet longlianama bangke nang pipederlo CMEM Sujorong Par DC Police Station along anta pinpuralu pidamlo bonta RD nang PPS on si thekpon longrong longlia hempu ke longwek nang jalar mondal Albert Teron tarun rong pilapen SK Hemari Krot momensi chethap edlu pusi akoi piponlo jongsi longlia nam nang pithek thelo pulote mithang longle ki dono bangke rangkha ponchek puputa hempu inti pen ningje ponthu Harapu Congress aya song pentala so puthak RD and Ponsi Karbi Anglong Thomas Council atuma phan chuning ripon Dubokatu Dimapur Karbi Anglong ke krongpon put National Highway thongkebra truck NHI DCL pen 4 lane to war kaselam longli ki konduna hempho atuma phan council pen longli nam pivek nangji jongsi kangsai pithek theli pute nilitum Karbi Anglong District Congress pen 3 p benching vai Ponsi longli hempho atuma long arjab dunji Lapen Highway Road blockade High Court along Lamhoi kipi CBI along antami charchung dam nang kokpuputa Congress XEM rataning dipen ninjipon non CM tuliram rong hang kijapon ahut je rada tum fan justice pinot oinairi alang tum kelong nang ya prai pon stame pinot lapen non council jong si oinai loplote lapen mithanga council along jong si justice long le nyai long le pulote komasi alang tum fan nyai gi pela lasi la lang pakana lang tum pig non la pelang tum ke thireng stame la chesong po pusipu alang li tum ki chesong long rat ki du ke lang chesong long ke nili tum stame ar job dun po jungjung stame la pen la so lambang ke Karbi Anglong jitu district congress tum hoi pen stame ka do kawe atri pi pen tum chingwai po je ku pc claim po naima kenang sod lo potte Ladakh National Highway blockage pen danglok la pen proper inquiry je High Court Justice Judge pen punon la pen jitu judiciary hoi pen punon la pen jitu Ladakh CBI pustame ajat ahin pen stame inquiry bang dovek nang po jate jan ku PC justice kelong ledat ma la tho lam the bang ke riblong wek nang ni angkatak dun ke aprang niltum ki bidam cheng goti pen jitu niki niltum aphan kupulo aniom mane concern authority mate ain kanun aisa pen nang tum DC phan lo pempolo pidamon ang pen CM phan pidamon la pen SP phan pidamon ang pen nang tum local MEC phan pidamon ang pen nang monang tum towal kerang khalong nearest dak thangta khamke nang pa khamki dun deja phan nang tum nearest police usi sala phan ta mi pidamoi pusi ni tum manang than dun la swateng pen ni tum kam claiming el la swatwar la so polen kupi posi ki pipi te lo matangka paisa bang so tum be chithan kuna muni ne de nang chithap to da paisa je ponde ni li tum ke rong so tum ke long de
Langsung tak tak. Kalau men nang cithap thot mai chin ne bonang le NOC PIP dun long le bode. Sirba ke andun de po la sia prang ben mu ben nang cithan et lo amuni tum men nang than lab lo. Ta miria do nang cithap ben et amuni ta ba nang cithan et lo suma tum poisa long li tum ta long li ada kan boda ni lisi PGP lo. Salah so. Kalau tum man ge nang li long pen cingki cithan ve NOC PIP dun long le bode. PIP dun long le ni. Gen pesut poisa pihuta latum mondol bang potrok bang lo pen la tum bitu pu engineer la poline lo engineer do inu bitu pu la tum bang lo ma dak photo nang thai lang ho sodim lang nang kathat sau non la sut nang ta long pu sinai pu kang ma poson ne photo hai nang thai pon lo ke dam ji lo nang limen hem pu kathat Kami pula bangsa aleng yang Karbi yang ke yang puang ini ka bisa mat ini kace tidu pensi nilitum stambi akam bangke baklem long bomlo pini alni ana bangke nilitum towaran bangke ekdom kam kidun de pin pen ateng lo non bangke non la pu lems episode bahem do la pen ke non dark drain ang pen side la bangsa track la so nang ki hingji la bangsa alaman si step ban si nilitum kam kidun ik longchon News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Kangkiduan Municipal Board pen Town Committee along Akimi Ad hoc Committee Karbi Anglong Thomas Council pen Pangni Ponsi Semi Padeng Bondo. Lasong si Dengaon Town Committee pen tami Semi Dengder pen Kicheng Siarani Chairman la pen Vice Chairman Anparta Ward Commissioner tum Amit Thangsai Hemanpali pon pen Aronatang pen Ingni pon tanglo. Dengaon Town Committee ki damtang ningkan surihini raing korahini pai chiklo ni phai krep phor ni pen Dengaon Town Committee nang man ponsi non puthot phongni pharman Dengaon Town Committee arjapon tanglo halapu non head jong ke man ponthu Dengaon Town Committee Chairman Pradeep Tilapen Vice Chairman Joy Singkro Anparta Ward Commissioner tum Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kriram Rong Hang Lapen EM Riti Singhi Anparta EM Lun Sing Teron atuma phan kachuru pajerpon Niliphan non pen phongnia phong denarong municipal along puthot chairman ang hoy nang kipang nilong lage Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh Hilapen CM Ronghang nang kanghona joksi nilitum pini puthot chairman ang hoy ni pon thulong lopusi kachuro pajerpong dang local MEC apata EM dang ini do alang litum akang hon nilitum tham epi ka joine lasi alang litum Rita Singhi EM lapen dutulang lunsing deron EM sar alang litum bang ini nilitum han na bangso kang hon ka jinsut epi ka jone nilitum han hot chairman ang hoy ako hot nilihan nang pangilong ko labang ini EM hanta nilihin pen suri akachuru pajiriglo lapen hot tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang alang li tumhan nang kang hon kajinso abangso kethe pigajone alang li phangstame suri akachoro lapen kardong bajiriglo ingdeng ni thota litung kaching hon MEC mate EM akahai lunsing taron lapen ke EM MEC mate EM akahai Rita Singhi akang hon pen alang litum bahani makang hon pen CM sar Dr. Turam Ronghang alang litum makang hon pen puthot ingdeng ini long tamin nilitum komiti aprang santhot sinang padolo lasi nilitum tumidig het or taking ating pen asoteng sinilitum bangkep commissioner pen aprang santhak panma keklem ni labangso aprang keja ponthagi panil tumbori po loke amak agbohai niat যথেষ্ট ভাবে আমি সুখী হৈছো তাৰ বাবে আমি নমাটি সমষ্টিৰ মাননীয় কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত ৰীতা সিংদেৱ আৰু ইফালে বনাৰ মহামায়া সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত লুনসিং তেৰণদেৱ আৰু মূলতঃ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম দেৱক ৰংহাং দেৱ News report Karbi Anglong live. Ini berita kalau ponsi kang ton poniklo kartong.